mo e le go gore o tla a beputse tharolwana ya mathata ka gare ga lenanego a lapitšeng tše kgolo ga re sa senya sebaka motheletše nako e ile magoletša gomme ge nako e ile magoletša go tlotlo re pota ka mo re sobelela ka mola re ya kua re boa re tsena ka mo awa e tla be e no ba sela le sela e fela a ke no kitima ka mola ke atope moroka ke motamiše ebile ke mo amogele semmušo ka gare ga lenanego la pitšeng tše kgolo ke moka napa tše sebaka se atamiše babogedi ba theeletše mmogo a leballi ba rena ka fa prof ga ke go tame maubane ke boe ke dumediše magoši a rena ke dumediše baruti ba rena mangaka a rena re a letama batheeletši ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša le ya go re a le dumediša balli ba rena re a le dumediša le kae bagešo gona ba lena nna re gona ke bagamang bagadikgale ba tšwa ka thokwe ya ka mo bopolokwane ka mo lena le tšwa kae bagešo bagadikgale re tšwa sešego o le tšwa ka sešego alright leina ke mang la kuku ka kua re thome ka kuku leina la ka ke mokgadi dikgale o mokgadi alright tate ke mang ke Stabane dikgale alright le tlo kwa malome ka kapa melaetša ya tlalefang yona le melao ya kgašo gore e sepela buang a kere and then go tloga mo re tlo thietša mathata a lena re tsebeng gore re o bereka jwang ka ona malome ka kapa ke bang a re a leboga moroka bagadikgale a re a leboga magagešo bagadikgale melao ya ka mo diphapošeng kgašo e bonolo fela re kgopela fela gore dillathekeng e le go di-cellphone di be silent gomme re kgopela gape gore re seke be ra bitša maina a dingaka baprofeta le dikereke mo moyeng ge e ka ba mohlho mongwe sa le wa tekgwetša o ile ngakeng e no ba gore wa ka ya ngakeng tsoko ka ya moprofeteng tsoko ka ya kerekeng tsoko se sengwe gape bagešo re kgopela gore re seke ra ntšha mahlapa re apeše mpolelo re ibieng ga botse ka baka la gore sealemoya se theeletšwa ke batho ba bagolo a le ba bannyane se sengwe gape se re se kgopelago a go lena gape ke gore nnete fela tafoleng godimo ga ditaba tša lena mathata a lena ntle le go dikadikwa solo re duleng tabeng ba gešo gore ga botse le tshwenya ke eng ebile go ba go fitla le fitla mo lanegong la pitšeng tše kgolo se sengwe gape re kgopela gore ge e ka ba go tla ba le dipotšišo di arabiweng go ya ka mokgo di botšišwago ka gona ka nako ngwe go seke go a tšwa potšišo ke moka wa re go swantše o e arabe wa nyaka gore hlalosetša se sengwe gore re tla re kgoneng a go boloka nako ba gešo nako ya rena ga e gona re tloga re ne le balli ba go lebana le kgono se sengwe gape ba gešo sa mafelelo re ne le dicamera ka mo ke na le bonnete ba gore ge lešalle le iponagatša kapa le rata go iponagatša ka mo lenanego la pitšeng tše kgolo letlho le di bona mo difounung mo barawa o ngaka moremi ka kapa jwale ke mo e le go gore dicamera tše ke tšona di diang gore batho ba kgone go bona kua gae lebaka la gore dicamera tše di beng gona ba gešo ke gore re boloka balli ba rena ebile re boloka le rena ka mmereko wa rena gore go seke go a ba le dipolelo tše e leng gore di a tšwelela gore balli ba di boletše ba sa di bolela batho ba bangwe ba kgahla ke ge bana ba motho ba elwa batho ba bangwe ba kgahla ke ge batho ba elwa letlare le le bagadikgale la fihla ka mo diphapošeng kgašo la bolela taba tša lena wa kwa go sasa o mongwe wa geno wa go botšiša gore jwale nkane le re mmane ya lena o di a jwang ya be e le gore lena tšeo ga la di bolela jwale ke bohlatse fela ba gore ge batho ba ka tle ba re bagadikgale ba boletše so and then go be le bohlatse ba gore bagadikgale ga ba bolela tšeo batho ba bangwe ba di bolelang jwale go ne le mabaka ka montle a gore wa dicamera tše di le gona ke mabaka a bona ga se ya rena la rena lebaka ke lona le le tee ka monwana ke lona leo jwale koko ka mowe ke tlo bapala setsopolwana fa motswadi ge ke fetša go bapala setsopolwana se
ke moka o nape o tsene ditabeng o re fe ditaba tša gago ka botlalo tše e le gore ke ditlaišego ebile o bone gabotse gore ge o ka be wa goroga ka mo diphapošeng kgašo ke mo o tla hwetšago thušo. maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le seyalemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši. aga re a leboga koko le ka napela re fa ditaba. nna re tile mo pitšeng tše kgolo go to kgopela thušo ka motse o re dutšeng ka bona. A gona boroko, a go loke selo ka gare ga motse, re a lwala, re bolaya ke malwetši a go tshwana. Ge ke bolaya ke leoto, monno le yena o bolaya ke maoto. Ge ke bolaya ke ka teng, monno le yena o bolaya ke ka teng. Ngwana le yena wa mošimane a re ke loma ke mala, wa ngwalenyana le yena a re ke kwa bothoko ka mpeng. Re lwala malwetši a go swana ka gare ga lapa. Re na le bana ba babedi ka kwa gae, bana ke ba 5. Re na le bana ba babedi ba 5, ba babedi ba re dulang le bona ka kwa motseng. Bana ba e sa le ba fetša sekolo ba romela di-CV kua le kua gona mo ba ba fetolang gona. Ba bararo ba bereka ka mogau wa Modimo. Motholo o ile wa direga, bana ba hwetša mmereko ba bereka. E fela bana ba ue ga ba tshware tšhelete. Tšhelete a e go bana ba tsena ka gare ga melato. Re sepetše ra yo botšiša gore na e ka ba molato ke eng. O jwale ka mogare ga lapa le. Ge re fitha mo ba re botša gore aowa le dutše le sebata ka mogare ga motse, e na le noga ka mo motseng, e kitima le motsong. Noga ye ke yona e dirang dilo tše ka moka tše di thagang ka mogare ga motse, e thibela tše di botse, e tiša tše dimpe. Bana ba go se hwetše mebereko go ba babedi ba ke ka baka la yona ntriki. Go ile awa go fetile go ka bona mokgwane o ka re tšetšile lengwe ka ngwaga wa 19 something. Ka re ke mengwaga re dutše ka ona bothata bjo ke kgale. Ile ka 1980 something, gore go toga ka bo 1980 something go ba go fithalagane bjatše re dutše re ka gare ga bothata bjo. Monno ba dutše a bereka ge a gola pay ya gage o iša matšhoniseng, ebile wa e kgopela. Ke ka mokgwa re phetšeng ka gona mengwaga e ka moka. Monno a dutše a bereka, yena a berekane a itee ka gae. Go bile bjale ka gona mokgwane uwe mengwaga. O ile ka 2001 ge ngwalenyana wa ka wa mathomo, ge ke boela kwa morago, ngwalenyana a ka mathomo ba university, a palelwa university ya go ya ka gae ka baka la mathata a ka gae, a tshwenya ke thogo ya go se fole. Thušo re be re humana, mara fela re be re sa fole. O buile o dutše ka gae, ga a dutše ka mo gae namile gwa re moratho wa ka a mmitša Johannesburg. A fita kwa Johannesburg a dutše molang, mane a ga mo emiša, a mo iša bathong, a mo iša a hwetša motho o mongwe wa go tšwa ka nte, a mo iša mo. O ile ga a fitha mo uwe moporofete wa nama mmotša re ka go bo ngwane o ka mo a dutšeng ka gona go na le lenakana
lenakana le ke lona la go diela gore ngwana o a se ka ba tswela pele a se ka ba fola lenakana le le diantlo nngwe le nngwe awa a gona taba o ile ka 2004 re dutse re ijwatše re ya godimo lefase re nyaka thušo re sa ihumane re kitima le mangaka le ba profeta re sa humane thušo o dutse go ye ka ona mokgwanowe re dutse jwatše gwa re ka 2004 monno ke ga ya kerekeng Tsuku ayo tsena kereke mowe namile gae ka mo kerekeng iwe namile awa baruti ba thoma go taka gae ba taba gasha ba dia bjale ka ena nakwane we go bo bobe ka gae go shisha o kitima le phene le lengwe le re sa tsebe gore na le phene le ma phene di chikidi di chita di ngaka mankgagane di nonyana tše dintšintši di tsena ka ntong lo tše ka moka di ralokela ka mo ntong di a tšwa di ya ka nte di ralokela ka mo ntong maphena e be e ka re motho o di o tšwelela a kgothola ka mogare ga ntong re swere bothata jwatše e re rwabetše di ya re sepela re a thintšha ka ona mokgwanou o ile tšatši le lengwe ke rwabetše ke rwabetše ke kwa ntlo e mpetha mo phateng ke a tsoga ke thumaša le bone ke re ke mankgagane aowa gona taba o bile ka bona mokgwanowe monno gare o ya kerekeng baruti ba ata ba phetha ditaelo a go yi ka ona mokgwanowe maphenale le ditšhikidi jela tša di o nyamelela ka mokgomong re sa kgone go kwešiša gore nna nka lebaka le gona le gore nna ke taelo a mohutamane a re tsebe re di o bona re sa di bona aowa gona taba go ka mokgwanowe kwane go šala ditšhitša dingaka le mankgagane iwe yana maya nyamelela ya sa bonala go a šala ditšhitša dingaka tše le tšona ya no ba kua le kua aowa gona taba go bile jwatše o ile tšatši le lengwe ke rwabetše ge ke rwabetše ke kwa boroko gape a bogo go robala e šetše di o ba go di o robala ka gore gwa robadiwa boroko bjona a bogo aowa gape mothola kwa bula lebati la toilet wa tsena wa flash wa tswa ga e tswa ke bolela ke itse ke re batho ba modimo na ngwano a ka di tsoga ya ka toilet a khwetša toilet e tswaletšwe yena fitha bula tsena a tswa se tswalele lebati ke bolela ka pelong ke rwabetše a gona taba go soile ke botšišitše bana ba re nase ya ka ra ya toilet bjale ntlo e bjale ya thoma gore makatše gore nna bjale ke mang aowa gona taba ile ka mokgwanong ruri ka netse tšatše ka kapa le tšatše moremi folo ka kwa motsengola re a timelelwa re timelela ke dikobo re timelela ke dibjana a re tsebe mna go diragala eng a re tsebe nna ke eng ntlo e ta e re tšeela dilo tše ge re rwabetše bošego gare ga bošego mabati a bulwa a tswalelwa a diraka
a re tsebe gore nae ke eng ntwe e bulanye mabati ka mo kitchen ebile e tswalela a re tsebe re tšhaba o tsoga go lebelela gore na e ka ba ke eng ka kwa kitchen ka gore tšatši le lengwe ke ile ke robetse ke ya tsoga ke ya toilet ge ke ya toilet ge ke boya ke tswalela lebati ke re mathoka ka dining room ke bona mothwane o mokakanyana a dutse sofeng a sa apara o mo kakanyana wa nkoko o monyenyane a sa apara sofa ya dutse mo go yona go rata go dula mang ka mo gae sofa e gape a ke tsebe ebile ka gore di o tšhentšhana o mongwe o humane mongwe a dutse kua namile wena o dula kua ka mo gae o kry wena o taratela go dula mola o mongwe a rata go dula mola ga ke sa gopola tate moremi alright o ka tswela pele o dutse bjale mo sofeng mara o khupeditše sefathego o khutišitše sefathego ke ntwa gore re palele ko go tsoga go thola gore naka kwa kitchen ke mang ke tsega o lore wa bona koko a ke lori ntwe re a ekwa ka ditsebe re ro a ke re boroko a bogo e di ba go di leba se se thaganye re a sekwa tiragalo e riagala ka se dikgopa šitše marega pula e sego dikgopa tše dintšintšintšintšintšintši tša metsana tša metsana tše di tshwanyana tše dinyenyane di tetše ka kwa gare ka kwa motseng a re tsebe gore na di tešake eng di tetše gape šitše re a bolaya ebile o ka re a re bolaye tše dintši aowa go ile dikgopa tšela šitšile gape di a re makatša le ge re sepela a go na le mo ba re botšang ka tšona dikgopa tše a go ne wa re botšang ka tšona monna o ile a botšiša o mongwe a ile go yena tšatši le lengwe a mmotšiša ka tšona dikgopa tše monna o la raua le nna ke na le tšona ka mo gae mara a re ro thola a era robo lebelela a fitha ka kwa lebelela a raua na ke bone selo a gona ntwe ke bonang a di bonale a gona ntwe ke bonala e bonang a gona taba dikgopa tšela tša nama tša nyamelela e di nyamelela bjale a go sa tatšela tša metsana o ta tša go rwala di rwele šitše tšona a se tše dintši di ba mola le mola šitše di rwele serutwana se senyenyane jwale aowa šitše o re a di bona gona taba di sepetše tšeo bjale go ata ye nngwe ya go rwala e kgolo ya go feta ya tšela le gane bjale le ge re eta moo yewe yona e gona le ka kwa jarate gane bjale e rwele ye kgolo ya go feta ye ya tšela tše dingwe tše dinyenyane e ka re ke traola e rwele e gare e tšeka le ka kwa jarate a re tsebe gore na go diragala eng go ile a gona taba ka kwa gae ge re dutše ka mo godimo ka mo go lla digu tša go se fele ka nako e nngwe o dukwa gore šwa o ekwa e ka re ntwa ya sepela ka mo godimo ka nako e nngwe o dukwa twa a re tsebe gore na o diragala eng aowa gona taba ebile jwale
go ile ke robetše ge ke robetše gape boroko a bogo 12 ya betša ke re tšhe ke tsoge ke rapele ya tsoga kwa tša mafase ke re ke ara a tšwelela ntwe nngwe ye kgolo lefastereng ya moya o montši meriri ya emelela meriri ya ka ya emelela ditsebe tša re tufu yona ya re feta ka moredimo ga dithogo tšaka ya reng ntho mo go wena koko ya re ye bana ene ye kgolo ya mata moya o montšintši monna o gona o e be e le e kgolo e bonagala jwale ka eng ke bona mara ke sa e bone gabotse ntho e nngwe e ntsho ye kgolo ka mogare ga moya o ke e bone ke sa lori ke be ke kwata mafase ke re ke ya rapela ntho e ya no phula mo lefastereng ka moya o montšintši ya ta ka moredimo ga dithogo tšaka meriri ya ka ya emelela ditsebe tša re truru yona ya re e ka sebopego boale sa mpia sa tau sa tšhweni e ka sebopego sa motho e ka sebopego sa mokuta mang koko kore sebopego sona nka bolela maaka a se ke bone sebopego sa yona ke dio bona ntwe e dio gore na ke ntwe a mohuta manye a ke tsebe ke phofolo e bjang a ke tsebe ka moya ane o mogologologologolo o montši a ke tsebe nna ke phofolo a mohuta mang a ke e bontšhiša ga botsebotse go ibona gore na ke phofolo ya mohuta mang ka baka la moya ola ya feta jale ge e re go wena tate a e motšhabe ebile tate a e bone bona ko wena e ile go feta mola go fetile ebile le tšhogolela ebile le tswile gape ke šikinyao ke re nna ntwe ke kwanyeng ya go feta mo dithogong tša mpete a se o kwe selo na a re yena a se ya kwe selo ntwe e kwele ke nna ke ete ene ke sa lori ke lebaleba aowa gona taba re namile re ile ra toga ra go motho o mongwe a re ile ra mmitša gore a ta re diele ka mogae re o mmotšiša na e fita kwa motho o laodi o sega ka gore batho ba e ba šetse ba di e tatolela rena ga botsebotse aowa koko e le moporofeta goba e le ngaka e moporofeta a no hwa ka disego ruri a hwa ka disego ke be ke na le yena monnano a hwa ka disego a re nna ke tšhaba ra kgolo wa ka o gore o nyaka gore dilo tše di diragalang ka molapeng la gago ke badimo ba geno šiwe ekwa a re nna ke tšhaba badimo ra kgolo ka iputša ka re nna maraga e le gore ke ra kgolo wa ka a ka nyaka go nthipa thogo ra kgolo wa ka a ka nyaka go nthipa thogo na a e kgonagale ba ka sete go nna ka mokgwaola wa go ntšhoša a se ke itshepe ntwe no bona gore o itatolela rena o itatolela rena ka re batho ba re fetileng go bona ka moka ba ile bata ba re thusa re šetse re boela go bona awa ba di itatola o kwa ba šetse ba re ke badimo re ka mpudi le phase
monna o ile ya reka dipudi tse pedi ye nngwe a re ke ya thukgola ye nngwe ke ya go beya thukgola thukgola e o kwatame o ka re matšatšinyana a mabedi a mararo ge re o sepela re ya gongwe ka mogare ga kereke ba re botša gore aowa le sathwa le sa kwatama kua e re sepela ba re botša jale ba re le sa kwatama mola folo ka kua motsenyola a go nyakege gore le bolaye le tšholle madi ge le tšholla madi le tšhollela yona ntlwane e dutšeng ka mo motseng ge le kwatama kua le tšholla seneifi le kwatamela yona ntlwanele ee yana maimoka monna a sathwa e sa yo kwatama a felela gana mobu ee namile a wa gona taba o bile ka mokgwane uwe le ena wa noua o ntshega le ena o ile a yo rekiša pudi a reke badimo ee re rekile pudi re tšholotše madi ana uwe ka gona mokgwane uwe gwana magwa ba jwale a go kwatame uwe ka ge e re sokola ga botsebotse re nyaka thušo re nyaka khutšo re be re dumela ntho nngwe le nngwe e ba re botšang yona re re gongwe re tatšwa ka gare ga bothata bjo re leng ka gare ga bjona ee a ntšhena wa a go bjale mathata ke gona maetegelang ko ya pele koko pele re ka ya ka mo go tate ka mo ke rata gore re boele moragonyana fale go kidikitlana ye wa go e hwetša e tituletše mo sofeng e be e le bošego ge le bona mothwana wo wa go te tšhalela ka šheleng ee e be e le motho wa monna wa mosadi a se ke bone gore na ke monna goba mosadi na ka mokgwa ke tšhogile ka gona ke ile ka tšhoga kudu ke ile ka kitima lebelo le lengwe la mafelelo ka bula lebati ka namela mpete ka robala ge ke robala mošimanyana le yena o bula lebati o ya ka toilet le yena no dia ka mokgwano ke dileng ka gona kitima la mafelelo a ba ga kwa le ke ma swanetse o robala gona a robala gana mo mpeteng ya re mma go na le motho ka dining room ka mantšu a mangwe motho wo ge wena o fetša go mmona o kgopela ka mo maotong ga se a timelela ebile a bo a tla bona ke mošimane ee a bona ke mošimanyana o e be ile mathomo a bonwa ka tšatši leo goba mohlomongwe go ne wo a ileng a no swantšha gore o hloa mmona e be mathomo e be le mathomo ya ba mafelelo le mmone ya ba mafelelo go nna ee go ngwalenyana yena o ka re o mmone makga a mabedi ono go ngwalenyana a mmona gona mo sofeng goba a mmona mo ditorong a tsena ka kamoreng ya gage ee ngwalenyana o ba thumaša dikeresenyana a fela a tšholola seneifinyana mola bjale o bona motho o a tsena wa mmona wa fitha o kwatamagana mola ngwane o le a kwatamang gona ee yena o mmone makganyana a mmalwa a re ka mo go tate koko mohlomongwe le yena go ne le tše e leng gore ga wa kgona go fihla go tšona o tla go hlatlola mo godimo ga tšona mohlomongwe tše dingwe a wa di bolela gabotse tše dingwe ga o di tseba ke yena tate re e tlo no go dumediša gape ka baka la mme ke makhura re a tlola koko o hlalositše a di hlalositšeng ditiragalo tše di diragalago ka lapeng la lena di sa le robatšeng ebile di sa ješeng di wela ka gare ga tše koko a di hlalositše go tate le ka tlaleletša kapa la lokiša se sengwe ka goreng nka tlaleletša mo go dingaka tsoko bone ba eta ka mekhutlakhutla mara thušo re sa e humane ene ba tla ka mafolofolo e ba eta e ka re mmereko o tla tšwela pele mara e ba tsena ka keitsu fela ba thoma go nyama
mara ba no bereka e ba fedile go bereka go feta matšatši a mabedi e ka re o kgomotse le la boraro e le fita ntho e la idia kudu-kudu go bontšha gore ga wa diega selo ge re boelela wena re gape bothata šebo o re tshwara mo lelediese kore bjalo ene o ne o bereka gore fa ntho ene e re ya ko gore a re lebeleleng pele ene re a patela a fetša mo o re fa selonyana o re sepela lodia so e re dia a gona tšwele pele jwale tate gape wa tseba koko mo dilong tše dintšhi tša ditlhalosang e ba o ka re wena mo dilong tše dintšhi ga o di bone di bona ke yena jwale potso ko gore ga o di bone ka baka la gore mohlomongwe ba go fahlile goba mohlomongwe ga o ne go bona goba o nagana gore go ka be go diragalang gore wena o se kwa di bona kore tše dingwe gore ke se ka di bona tša go swana le ena motho wa go dula godimo a sofa ke nako e ke sa bereka bošego wo a se ke e bone tše dingwe tsona e ka no ba e nnete le gore ke a rarega ka gore tše dingwe ke no kwa a tsogang potsa re gape wa sepelega so ona ke sa di bone mara le mo bathong ba kgobere ya go bona ba ile ba bolela gore go na le ba re stotane e ba re ba šomiša motho go ne motho ba mo šomišang go ta etela ka mo gae wa tsena ka mo ntsong wa diatša dijiang bjalo bjalo jwale tšatši le la go tšwa le mokgekolo moporofeta tsokwano kotoga ka disego tate o be o le gona ke be ke le gona a no kotoga ka disego gona mo pele ga gago mola wena o tle o nyaka thušo yona e jalo lefelo le dulago go lona ke ga geno tate goba ke pleke ye le inyakileng le ba babedi goba le e rekile ke kagaka a se ka ga lena ke ka ga gago ao ke ka ga rena la bjalo mara ke kaga e be e ka ga gešo bjalo motse o bampha ona o last born a ke last born ke mošimane ke le tee and a se bamphe ka baka la gore ke le mošimane ke le tee e be ba na le mo ba dutšeng gona mo go sena wa dutšeng ba nama bare wena yo tšea plekela ge ge ba thuba mo re be re dutse gona ba tšea masenge ba re masenge a re nyoko a berekiša mola re dulang gona e be gae wa ikwešiša moroka nka e tlhalosa gabotse tate ke a ekwa ge a re a se lasbone ke mošimane a nnoši tshwarelo ka lentso la mošimane ka gore o motho o mogolo o monna o nnoši ka kua gae tate mogolo a e bee gabotse be ba agile kae batswadi ba gage ba robala ba le kae batswadi a se ba robale Ba kae? go robetse o moteng o robetse a le kae a le kwa gae ga dikgale la mmolokela kae mo sešego mo o dulang ga dikgale alright gore re e hwetse ga geno ke kae ga gešo ke ga dikgale no ke ekwele o ka tšwela pele no e kwagetše moroka o ka tšwela pele mohlho mongwe wa bolela le bona goba wa botšiša mo e leng gore go ne tše o hloka go di tseba mongaka alright gona mo re sa leng tabeng ya gore tate mogolo ga botse ga geno ke kae se ga geno se reng ka taba ya gore o šale ka gae o hlokomele thoto wa batswadi goba se re tšwa o tsamaya o di bona se reng se ga geno fao se ga gešo ngwana mošimane e be yena a šalang ka sore o re ngwana mošimane ngwana o monna a lete ka gae ke yena a ba šala ka mo gae bjalo ke be ke na le baratho okay baratho ba ke bona ba šetseng ka gae nna ba ntšha bankiša mo locationeng bona ba šetse kwa gae baratho ke tseo ra barwedi ba ba kae barwedi ba bararo alright
wa bona o tlhokofetse. And then ge wena ba go ntšha ka mo la gare ga lapa lela barwedi ba šala ka mo la gare ga motsola mafelelong motsola o šala le ma ntate moremi e re ke dio bja taba straight taba kore rena re nyetswe ke ra re mma rena o nyetswe re ntse re le ba bagolo mma lena o nyetswe ka lena alright mo rena re be re dula ka mo motsong wa koko mmela ga mma alright bjalo ge ba swantse gore ba mmare gape re atoga re dula kae e ke thoma ke re awa na gona mo ke yang gona ke ge ba reno wena ka gore ga o nyako go ya kwa ena rena re nyako tšea maseng thuto ya motso re o e šomiša kwa pele ke ge ena mogala wa reno go ne nto na wena o tla go dula nto ya gore emapele wena o nyako o tsamaya le rena ke tse masenka le yang go a berekiša ke a ga bomang ke a gešo a bokoko a ga bokokwago and then ba nyako tšea masenka kokwago gore ba nyako thuba motse o ka moka ba e go waga kae motso ba oketse ka mo ga mogala bong mogala bo ke step father sa batho so wena wa gana and then step father go fa motse sešeo no go sa nyake go ya kua ka baka la gore re kwanne gore re tšea se o ka se tšhale o dutse ka mo tla go iša poleke e so wena o tla go tšea poleke e so wa dula gona ya fela ka ena mogolo alright wena go nbuale taba fane ya ga dikgale ke yona ya ga bo step father ke ya ga step father alright and then ge e le ya bo step father a o bone le phoso gore go šale barwedi kua wena o sepele o tinyakele motse wa gago gomme o le mo faneng e a se ke bone phoso alright ge o se phoso ge e be modimo go šogofaditše ka bana manyalo a bana ba gago wa go a direla kae gana ka mona ke dulang ka go then ge o ka re modimo kua pela go šogofatša ka mada ba masogana ba tlogela motse wa gago ba šia barwedi fela ka mo o ka barela wa renso go ba fa maele masogana ba tšwa ba šia masogana ba tšwa ba tlogela barwedi fela ka mo gae go ba fa maele o ka renso mo go bona no bore e tlonwa le gore na ba swere bjang ba phetse bjang ka re le ra juang somepa ke ra gore o ka no kry ditšhelete mebereko bona ba kgona go kry-a dipoleke ba tlhoka poleke ba ka ya ba dula gona e sebanyane okay and then ge o ka re molaolo mogolo bogolong ba go ya kore go tsofala mo e leng gore ga o sa kgona wa bona morwedi ya go a etla le monna ba dula ka mo motseng wa gago e ne o e tla bampe tene ba tla ba tšea lapa le ba lefa setlogolo a tšhentšhafana bitša ka sa borrage ka mo o ka dira alright a gona bothata ke be ke no ba ke nyaka go bontšha se sengwe pa a gona molato a re bueleng morago koko wa sokola koko ga a robale koko o phela le dilo ka gae koko nako nngwe mo bophelong pele re ka šireletša ke ditaelo re swantse re šireletše ke badimo a gone gore re ka ba tšhabela re rata re sa rate re nyaka re sa nyake madi a le mo go nna mo go ne madi a ragolo a ka mo go ne madi a bokoko mo a go ne gore nka ba phega a go ne gore nka ba ngalela ge ba ka tšea madi a ka ba go a tšheka ba tšheka le marapo a bahuba le bagešo ba tlo bolela ba re o kwa gabo taelo pele e tla bereka swanetše badimo ba be le maatla ene badimo gore ba ne maatla re tlo bona ge ba re fa ditaelo tša maatla tša go kgona go bereka motse wa lena ke tšhita dingaka o palela dingaka o palela baporofeta e se ka taba gore batho ba modimo ba bagolo
e le ka taba ya gore sedimo se se leng ka molagare ga lapa lela se na le dipelaelo and then se buela morago go etelela ba babe pele a go le gore o ka te thabisha wena mara tshepedišo ya tsela sedimo sa gagwe sa sepela gabotse bophelo bo bophelang koko a bo gabotse gobane o go bala kgopolo dilo tšeo di bonang di go hlolla mathata a gore o felletše le gore o gatellega monaganong nka se gane gore o bone motho a dutse sofeng o mmone wa molora ene se motho a se boneng o se bone o ka se phegiše motho ka nto a reng ke e bone lapeng la gago o bone mafena mantši la makatša kore motho a tla le berekela tsamaya go na le mafene a romelang ke batho ene mafene ao le go ka tšhelela di-poison a ahwe mara ge motho a ka tla bereka motso a tsamaya go bjalo le magotlo a gona e leng gore ke ya go romiwa lapa le la gago koko ge o ka se le hlokomele le tlo go bakela bothata bo bogolo ba go bakela bolwetši goba go bakela madimabe goba bana ba gago ba wela ka gare ga madimabe ke nyaka go lokiša ye ya papa ya gore Mokgalabe a ka se re a re ekua wena wa ra ke ye mara go fa stene wa se tšea a e kgonagala ge e le gore wa gana dilo ka moka o dule ga kokwago ka gore papa sa mathomo ga a ka se kwešiše gore taba ya gore o swanetše go boela ga dikgale ke taba lo tša gage di ka se loke kampane ba ba lenkua ga dikgale e be bona ba le ba barwedi re ba fang ditene re ba fang metsi magagešo ngwana wo a kgethilwego e le go lesogana la mafelelo ka gare ga lapa ga a te kgethele a se kgetho ya batswadi ba gage ke kgetho ya modimo gore wo mmage o tla nyalwa kgorong tša ga moremi gomme ya tla ba ngwana mafelelo mo go bana ba masogana wa ka šalang le motsola a re tlogeleng go furiwa last born mo go bana ba masogana ga itšwe ka gae a gone motho a ka tšhentšhang taba yeo ka setšo sa segagaborena morwedi a šale ka gae ene ge o le ngwana mafelelo o e tšwa o ya go dula mola o kwatiša badimo gobane o seama kgorong tene ge badimo ba etla ka mola ba kry-a segametse wena swantse o eme kgorong Bakgalabe ba kry-e wena ge ba fitlha mola ba kry-a e le gore no re kry-a barwedi ka mola ge ba ka nyalwa ka moka ba lapa la geno le o ba kae ene papa a swanela gore bana ba gage ba nyalelwe ka kua ga gage ge papa a bolela gore mmaga o nyetswe ka yena gora gore ke sešupo sa go bontšha gore Mokgalabe o ba ria ntwa e tsebang o ba sa nyaka gore o tate a šale ka gae ene o ba a morata gobane o kgonne mo fa motse ene motse ola ge e le gore ke nnete kwa dikgale ge e le gore ke nnete kwa dikgale ge re bolela ka ba dikgale re bolela ka fane e leng gore le a tseba gore ka dikgale ke plekeng ya setšo ke pleka go bušwa ke pleka medimo so Mokgalabe wa gešo ke tlo mo thuša le wena koko ke tlo go thuša fela ke nyaka go le netefaletša gore motse wa lena re swantse re ye go nyaka gore wae ditaelo ka moka di palela ko go dula ka mola nako nngwe ke tlo go botša nto nngwe koko a ke re go jwalo motho o kgona go nyaka stene se be mola and then o hwetše e le gore batho ba ruile dilo ka mola ene dilo tše šetše ba di linkile kore di sepela le moriti wa koko moaya so ge ngaka e bereka ka mola e re dilo tše di tšona di re why o nyako rraka ka gaborena
a kere ke tša koko a kere ke tša tate a kere ke no ba ke no le beela mohlala gore go ne le dilo tše dingwe ge o bona di ganelela ngaka e le ka re ya di tloša tšona di beile kgang gape motho o bea kgang ka gago so re swanetse re ya go nyakišiša re be re nyake le tsela ntate dikgale ya gore lo tše di ka tswa buang ka mogae ene gona medimo wa bolena lena banna ba le go batša mogobatšo moka banna badimo ba bolena ba kae ra re o palele ko go šireletša ke badimo ba bommago ba bopapago ba ga bopapago mmago ba ga bommago papago aowa bana a ke le thušeng bana a ke le thušeng koko taba ya go se robale koko re swantse re go thuša ke nnete ya so nna ke tlo le thuša fela ke kgopela gore re seke ra felelana pele gobane mathata a lapa le la bona ke lena gore ke a makakang a se papadi le nna ke a ya mara ke a tseba gore batho ba ba bošegwa ga ba bapale ya ba bapale ene wa bona ge motho koko a elwa le wena e le wa motho wa bošego o swanetse o le ntwa nnete o mmontšhe gore le wena o kgone ka gore batho ba matšetši a ba bapala ka batho ba matšetši a ba tlaiša batho kore ge ba go bona gore bale gona o hlakile ba napa ba go gatelela le go feta so ke le kwele ke nana re kwagetše malome ka kapa koko re tlo mo thuša le tate mogolo re tlo mo thuša ke tla ria gore go sa ke thome ka bona ge ke bereka ka kua gae le ka re emela ka mola tše ntšhi re tlo di feleletša
ntates re a tielela re ya pele re lla jwale ka di-ambulance gona ambulance e no lla mara e lla e ya pele bale le rena re swantse re no dula re lla re ya pele ka kapa radio a gone molato motheletši wa motse community ya radio gona fa le go 96 number 3 FM metsotso šile ke masomepedi fela go itšwela go ere a ya lesometeng re a leboga moroka balli ba lapa la bobedi šiba ba ba tswa ka lefaseng la Bakersford re sana le ba bang ba Almansdrift ka mola ke bone gore ba tla loka fela ge ba sa loka ba tla bua ka la bone moroka nke o ba tamishe o ba mogele semmušo fawe prof a ke go leboge malome ka kapa go a tonya le khono be re sa re itiša ka tša ko bosi ka mo re ne ba yentši ba ba tswa ka kua Bakersford le kae ba gešo re gona mama ke mang Thuli Monisi sesi Palesa Monisi le tswa ka Bakersford mo kae Bodasuk a gona molato ke malome ka kapa la motseba kere a nna ke nna ngaka tsuku la ntseba kere ya ba fela ba re swara ka mola di-commenting ba re ngaka tsuku re ngaka tsuku ba gešo se la tshwenyega ke nna ngaka mreng malome ka kapa ba fe melao ya gašo re a leboga re kgopela gore difounu di beng silent fawe sa bobedi re kgopela gore le sekebe la bitša maina a dingaka ba profeta le dikereke mo moyeng ka maina ge ka ba mohlho mongwe sa le wa tlaiša ke se se go tlaišago wa te kry-a o ile kerekeng a ke moporofeteng eno ba moporofeta tsoko kereke tsoko ngaka tsoko re kgopela gore le duleng nneteng ya ditaba tša lena gore re kgone go boloka nako ntle le go dika seolo se sengwe gape ba gešo re kgopela re dipotšišo di arabiwe go ya ka mokgwa e leng gore di botšišwa ka gona se sengwe gape re kgopela gore jwale ka ge moremi a bontšhitše gore le yena ke yena ngaka tsoko e tla ba ngaka moremi ge re etswa ka mo gare ga diphapoši kgašo sa mafelelo ba gešo ke di-camera lotše ebile ke kgatlha ko gore kgaetšedi ya ka ge ke be ke bola le wena ka founu o boletše gabotse gore o di bona mo mafaratlhatlheng dilo tše jwale o tlo o bogela ba bangwe le kgone le ba tlo o bogela wena kapa ba bogetše wena ngwanešo e fela batho re no tšwela pele ntše ba bolela ka mokgwa ba bolelang ka gona ba re tšea ka mokgwa ba re tšeang ka gona nto kgolo ke gore ge o le motho o tla išega bophelong o swanetše o feleletse o kry-a thušo se sengwe gape ba gešo re kgopela gore re apeše mpolelo re e hlokomeleng leleme re seke ra ntšha mahlapa jwale ka ge sealemoya se e le seo se theletšago ke batho bagolo le ba bannyane ka gona mahlapa ga a nyakege ke na le setsopolwana kgaetšedi yaka ke tlo bapala sona ge ke fetša go bapala setsopolwana se ke moka o nape o tsene ditabeng le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga mphe ngwanaka diadile ngwanešo re fe ditaba ona ke na le problem le lapa laka mo lokišetšeng le kopelwana o hlabošelentšonyana ganyana kgaetšedi yaka ke na le problem le lapa laka like ke na le motse o ka re ka re ga motho wa ka ke na le bo ma 10 years ke tla išega ka mogare ga lapa lela a gona ntho e lokang ka re ga motho wa ka ke nna motho e le gobane ke no dula ka mogare ga motho wa ka a ke na motho a ntate a ke gore kgaetšedi yaka wa tsara ka mokgwa o tswang kgole kudu ka gona nakwe e tlo go tswalela ka ntle ke motho ene gobane ke dula ke nnoši ka mogare ga motse a ke na motho a ntate like a go berekege ka gare ga motse wa ka ke na le bana ba ile gobane bana ba ka ba tlaišega mo ileng gobane a ke no re ke a tshwenyega ka gare ga ona ka lebaka la batho ba bošego
a ke na motho wa ntate ge ke re ke swara se se no wela fatshe ge ke re ke swara motho wa ntate a e fetse le 2 weeks ge ke re ke khwetsa mmereko o no fela le gone ba re ke boela sene ke bereka guest house mmereko lo no fela guest house a ba mpotsa gore mmereko fedile ba no tšea motho mongwe ba mo tšhela mmerekong ge ke ba botsa re ba ntukšetse dipampiri ba mpotsa gore bona ba nra ka mmerekong ke kgweditšwe mongwe wa mmereko a segale ka re ko bereka a wa tšea le 2 weeks ge ke fihla kwa be ke treatiwa ka mokgwa mongwe le gobane be ke bona gore nka sa loka ka feleletša ke no tlogela bana ba ka ba tla išega le ka baka la sekolo bana ba ka ge ba tsena sekolo ge ba swantse gore ba tsene di-exam ba ba le mokgwa wa go hlakahlakana mo ile gobane o feleleditše a no tlogela sekolo kore le ge ke mmotša ka sekolo a sa nyaka go kwa sele mo ile gobane o dula mo Pretoria ga papa gagwe ba re ge a fihla sekolong be a no hlakahlakana lla ka mahlo ene ye monnyane le yena leng gae sekolong be ba phela ba mpitša ka tabe ya mohuto gore ge a tsena ka sekolong o no robala ge re mmotšiša o re ena a tsebe wae kore ke bana ba ile gobane ba fo feile mara kwa morago ne ba sa feile o feleleditše a tlogela sekolo ka baka le yena tabeo so ke kwa bohloko ka baka la gore le nna ka mogare ga motse a ke robale ge ke robetse bošego go na le letsogo la motho wa monna le ile gobane le a nkgwatha so e thomile letsogo lela e ba letsogo le black gone ba letsogo lela ke le white ene bošego ge go ba bošego ge ke tsena ka moreng ke swantse re ke namela mpete mmele wa ka o ne o hlohlona mo ile gobane gane bala ke sa re bala le ka di juvete tša kgalengwa ke šomiša khale white fela ke te botša gore maybe ke tlo kgona go bona ntho e ntomago mara ntho a ke e bone gore ke kwa bohloko gore gabotse ke na le bo 10 years ke dula ka re ga lapa lela mara go sa loke selo a ke tsebe gore ke swantse gore ke hwetse thušo kae ka re ke a fišagalela cause bana baka ba kwa bohloko ka selo bana ba se bona ka nna ka baka la gore ya mpabela ntho yo a ke tsebe gore ke swantse gore ke thuše ke mang go diragaleng ke kgale ke le ka gare ga ditlaešego a go loke selo a gona ntho e lokang ka gore le tše di diregago tša batho ba bošego ke kgona go di bona ke kgona go no bona motho a eme ke iting a gaša tša di gašago a fetša tsamaye ke kgone le go mmona gore ke mang ba bang ke kgona go lwa le bona ka mokgo ke lwane le bona ge setse go direga duja mohutowe mara still kore a ke tsebe gore ke swantse gore ge le so e bereke jwang ke ta swa ke feleleditše ke bona gore ke fihle mo maybe nka hwetša thušo ka re ke kgale bophelo ba ka bo hlakahlakaneng bjale ke ya mona gore go hlakahlakane jwa ka le jwa bana ba ka bo hlakahlakana alright ba ga monisi ne re dumeletše go ka go botšiša dipotšišo mo mmeleng wa gago ka se sengwe maybe mo re bonang o ka re se seng a sepele gabotse ka na la mpotšiša alright ge go dumela wena gona go diragalang mo sese mo sa le kaso o tshumile keng ke Pramastoff go be go diragalang tšatši leo Pramastoff e tlo go tshuma nna ke tsebe kore be ke re ke apea wano ke reng be ke re ke bea metsi be ke sa dula le papa go ke ka 2008 o kare ya ge go direga ntho eo a kere wena be o sana le 2 years be o sana le 2 years dira so ke bona so kore bo tloga o swele too much ne ne ke swele ka mmele ka moka alright ka le sefatlhego ne se swele ne se sa bonagale ne ke sa kgone go te bona gore ke nna motho mohutamang ka re be se rurugile le se segolo melomo ka moka eno ba le gore ka o teteka mola le mola a se gore mabaji a gona a bonagala mara gene a no ba ile gore a kaone ka baka la gore a kere ke mosadi ke le ka mogong ka kgonago ka go tlola ka sela le sela ba le ka basadi go yo kwa go botšiša so ke sesi mollo ke se ka bophelong ba motho ene go phologa mollo ke mahlatse batho ba bantši ba nna ke ba tsebang ba tsenang ka gare ga mollo o hwetše ba re ba swela a se ba bantši ba ke ileng ka kwa ba re ba phulogile ba phela so o phetše ngwanešo
fela nyakišiša kotsi ye ileng ya go hlagela ya mollo gore be e tlile jwang alright mo bophelong re phelela go ya pele ke ya kwešiša wa tlaišega ene o tlaiša ke tša bophelo o duma go swana le motho o mongwe le o mongwe ne mathata a rena re le batho a swane ene mathata a mangwe le a mangwe go ne mo a tswang gona ene ge o ka se thome ka go lokiša mo mathata a ga go a tswang ga o tlo loka wa kwešiša ka gore maphelo a batho ba bangwe a hlakahlakane ka lebaka la goreng go lwetse dilo tša marato o kgwetse e le gore lekgarebetsoko le go fošitše ka mmeyane and then wena o phela le molekola bophelo ba gago ka moka o botšee gore o tlaiša ke rakgadi malome mma malome goba mmangwane goba mang go se jalo wa kwešiša go ya le ka mokgwa o llang ka gona gore le bana ba lokele ke selo gore bontšha gore bana ba gore ba loke go swantse go loke wena pele o na le motse ne ka mogare ga motso o bitša ka fane ya bommago ka gore se ntshe le gale ke bitša ka fane ya ga bomama ka le ka ID-ing ya ka a wa nyalwa wena a zanka ka nyalo alright ke flote tswela nna ka steneng saka o shegofaditše ka bana ba ba kae ba babedi ka bana ba babedi ngwanenyana le mošimane bana ba ba gola o ntše o le ka ga gago ke na le bo ke fo ba ke le kona mokgono ba no godiša ke nna o ne mengwage me kae gone jwang 43 ke rata go leboga magato a o a jereng a gore o be le motse ke ya mathomo a bobedi ke rata go leboga gore o tlogile kgole Begersfort o nyaka thušo ya gore motse wa gago o kgone go tia o swane le metsi e mengwe akere dilo tše dingwe mo bophelong se se di tliša ke lebaka la kgatelo pele ye re bang le yona and then e kgona gore biletša manaba ge a kry-a e le gore ga wa titšhireletša ba kgona go bapala ka wena akere so dithokolosi tše di letlaišang ke tše e leng gore batho ba bantši ba lla ka tšona fela go lla o dutse go ka se go thuše go ema ke gona go ka go thušang mara kudu ye nna ke e tsebang gore e senya bophelo ba motho kudu ke yona kotsi ye e leng gore o bile ka gare ga yona ya mollo ene ke sure a senke wa inyakišiša o no e tlogela wa re e be e no ba kotsi ye ntlhagetšeng wa kwešiša motho o kgone ba o mo botse ba mo senye sefatlhego wa kwešiša so ke tlo go nyakela gore bothata bo bile kae nke re kwe sesenyana gore yena ga botse dillo tša gage sesenyana o reng o nepolelo sesenyana tate moruti mara mama bolela o wena go bolela ka reng wa botsa gore di-problem tse wena o na le gona nna ka lora fela le ka lora ke lora ba ntshatsa ka madi ke lora ke tepona gabedi like dilo tse soe like le ke robetse ke tshwara ke diateledi ke na lora he ke robetse matlho ka a nne like cousin a ka ntebeletse matlho ka a be a ma-white fela he ke tsoa ke lapile le pelo ka bethela ka pele fela sekolo di tsamaya jwang like ka di tsamaiša po sekolo alright wena sesenyana mpotše mo mama go shu o mo nyakela thušo mohuta mang e bjang mama go like o duma go bona like a le sharpo mo bophelong a bereka a kgone re tlhokomela pila like yeah a kgone nna le motse like a phele sharp alright bothata bo wena bo bonang bo diragala ka kwa ga geno o bona go diragalang ka kwa ga geno yo nna ke phele ko hae nna ke nna mo Pitori ke itse Pitori o dula le mang wena Pretoria le papaka le kokwaka okay why o kgethile go tlogela mama o ye go dula ka Pretoria fela nna ke itse motlho mongwe yo e ka raba ke mmaga se se ga berekiša number 3 and then mmaga a berekiša number 2 ya lekopelwane ga etse diaka moroka o botsiša ngwana potsišo ye e leng gore
ke nagana gore a ia mo imela ka nobele ebile a sa kwešiše gore ke ka baka lang a dula kowe o no bona šetse a dula go diregileng gore e re pele wa kere o nne bana ba babedi wa mošimane o dula kae o dula le nna gae o dula le wena and then o dula le papage go diregileng gore le aroganye bana ba a se bana ba motho ka o monna ka hotel and then why o kgonne go tšea o wa mo iša go papage o la dula le wena le ena a se go papage o sentse ke tsamaya a dula le bona e sa le monnyane a dula le bona ke itse go swa ka gore ke swele ke dula le papa gagwe ke mokana ka tloga ka boela gae ge ke tlo fola mola ka bona gore ke bona nka ra sa nthabela ka mokgo ke leng ka gona mang papa go ngwana okay ke mokana ya ba le go kgaogana ga ka le yena ge ke kgaogana le yena be a sana le wa ke dikologa Mama, don't worry, khuluma. ge ke tsamaya ke mošilisa le bjana le 2 years a dula le ko kwa ga gona ya crèche nna ne ke sa le ka gara injare ya kere awa o godile ngwana ga sa ba le problem ba dula le ko kwa ga garawa ke tlo dula le yana ka gore wena o sana le problem ebile o na le di-stress o tlo ya crècheng o dutse le ko kwa ga ngwana ya crècheng o fitlhela ngwana e ba sharp a gola a santse ra ye sekolong ba mpha yena ka dula le yena Trechville a ya crècheng ke mokana batla ba motšea ba re ko kwa ga garao nna ngwane ke tlwaetse go dula le yena a ke kgotsofale ke sa dule le yena ke gopela gore o no nkadima yena at least ebile papa gagwe a go godišetse ngwana a tla kgone go ya sekolong a be sharp o tlo re ge a le sharp o tlo boa mo go wene ka gore o šifa wene wa palela eno motliša gore a kgone go tlo go godišetša yena o tlo go fa yena a le sharp ke ba fele ngwana o tsene sekolo kua ka tla ka motšea ge ke motšea ke ya le yena Bakersford ga a tsena sekolo Bakersford a feila ge a feila sekolong ba re ngwana o palela ke Sepedi o maka Setswana go ra re swantse re o tšee ngwana o mmušetse morago ke ge ke motšea ke mmušetša ga kokwa gagwe a dula le kokwa gagwe kona mogo ga a watla wa eta dikolo a di tswaletše ba ntše a eta since a no re go tsena go grade 10 ke ge go thoma go ba le yona mathatanawe since mo bophelong ba gagwe ba feila gona mo e dira nkare ya ke grade 10 and then bond ya bana ba e le ba gago e le ba babedi e jwang ya bona ba le 2 yeah awa ba kwana ba ratana bana ge ba fihlile ba thabelana kuri le ge ba nyaka go arogana ba robala ba le 2 mpete ya bona ke mpete kwa le kwa mara ba e feletse ba mpotsa gore ke kgomagantšhe bona ba robala ba le 2 kore ge ba setse ba le 2 a ke tse o tlo re ba fophelela go ngapana kore ba ratana o ke yonela ya gore baluki ba ratana ba kore a ba ngapane tsela tša ye wa mošimanyana wa boulela mo gae kore o phela a mokatile a nyake go mmona a tswile oraile kore a dira dilo tša go sae ka tsela o phela a le moraga gagwe a nyaka go mmona gore o dirang mma o tsamaya le bo mamang mma a sa reng o tla tlaga a nyake phošo kore like dilo tša mohuta wa bolela o tlo maka sosomma o sa mo hlokomele o tlo maka soso palesa wate kore a nyake selo ka yena ke selo ka yena ngwano o bolela ka ditoro ditoro tše dangerous tše kotsi toro tša gago ke tše dangerous ka gore o bona le dilo tše dinnyane tše kopanyana bošego toro ya go lora o tšhatšwa ka madi toro ya go lora o te bona gabedi o e lorile a tlile gae a mpotša ka yona be a le gae tsena moroka sesi o ne nako kae o lora toro tšeo di lorang nako e kae bjang o na le mengwaga o na le dikgwedi o na le dibeke o ne le matšatši o thomile go lora ditoro tšeo di lorang tse ke tsa last year gabotse ke kgala di lora ka gore tše dingwe ya kgona gore a le gana mo Pitori a mfounela re mma ke bona
ba gaša dihlare mo wanegelang mo washing lining ya gago wa o sa tloše washing line o shift alright ke bona le rebiše mo godimo ga le box la mohlagase ka motho tsoko 1 2 3 o kgona go mpotša duja mohuto a ntša le gona mo ngwano o na le nneo ya go bona ba ile ba go botša ke a e tseba wa itseba le yena gore badimo ba gabo ba mo file ntho gore a bone dilo tše batho ba le dirang tšona ka mogae wa e tseba Palesa nna ke a e tseba o ka thietša ditoro tša Palesa ne ke tša go phološa batho toro ya madi gantši bona ke motho go ba le sedimo wa go bontšha gore go ne le madi a mabe a ileng gore a tlo tla ka mogae nto mpe ya tšhologo ya madi e tla ka mogae and then re kgona go tseba gore no ge ngwana a bontšhitšwe toro e so nto re ka ithibela ka mokgwa wa mohutamang o te pona le gabedi again that's why we kwa kere ke motho wa sedimo gantši ba bontšha yena ka mogae mothebolo ge motho ba tlo mothebola sa matho motho kgone te pona ile gabedi ene le yona ga e dira o e diregile a le gae last year a mpotša ka yona re ke te pone ke le gabedi so ngwana ke dilo tše dintšhi tša di bonang ke a di kwa ke a di kwešiša fela ngwana o santše a kry thušo ya sekolong o tlo diragalang ka ena o nna ko kae o tlogetše sekolo Palesa ke nna ko kae nna le nako e kae mengwaga ngwaga go feta le ona ngwaga 2 years ke gona o sengwae sound ya šalla mo go wena ne ya salla ke bona o ka ranko ga botseng goba mo gongwe o nyaka ke buena a buang a ke tlhalwanye Sepedi pila o tlhalwanya Setswana le Sekgowa a re itse o bua monna re rute o bua wa leko a re itse o bua monna rute o bua so a re kwane bale Palesa bophelo ba gago monna bo santše bo be right akere o motho le wena tšatši le lengwe tlo ba le motse wa gago ene bana ba gago ba swantše ba re ge ba lebelela mma go bona ba bone motho e leng gore ke mme wa maikarabelo wa maikemišetšo wa go aga lapa akere motho mo bophelong go a kgonagala gore a ka feila akere ene ge motho a feitše a re mosege no motho ge a feitše a re mosege re mo fa maele a ke motho wa gore ge motho a dirile phoso ke sege ka phoso ja gage nto o e nyakang ke thušo nako nngwe bophelo ba gago Palesa gore o tsene ka gare ga difeili tše a senke ba nyakišišwa gabotse mamago a ne problem ya gore o dule le papago wa go hlokomela mmago gona shu le ga ka no ba sene mmereko a sene tšhelete shuwe mare wa bontšha le yena tlhokomelo re gona ene mamago Palesa ka gare ga seemo sa leng ka gare ga sona tše ba mo athekang ka dilo tša bošego ke a di bona tšeo nka mo thuša mara go ne le mo e leng gore wena o le Palesa swantše o thuše mmago ka go tsena sekolo ka go phasa go hwetša mmereko go tla go tsoša lapa le mamago a leng ka gare ga lona a kwešiša motho le ga a ka feila re tseba gabotse gore dream ya gage ke gore bophelo ba gage bo be gabotse so ge motho a feitše a re seken ra mosega go ba ra bapala ka ena a re monyakeleng thušo so o ile wa leka go dula fase le batho ba ba go rutang ko sekolong kwa ba botšiša gore lebaka le legolo la gore ke feile ke pallwa ge ke e tla kae why nna go sekolong ne ke sa rate bolela thata like ka didimala like so no ba go rakile goba ko wena o no decide gore o sae ke nna no re ngwaga o fela January e swantse ra bo le sekolong a no sehlelanya ka go ya
alright ka gore ngwago ke o tšere decision ya gore a yo sekolong plan ya gago e reng ya bophelo Palesa o swanetse o be le plan ya bophelo ba gago ene ka gare ga plan ya bophelo ba gago o swanetse o tsebe gore ge e le gore ke nyaka mmaeke o ge nka feila go kry-a o nka kgona jwang go kry-a o a go kgonagale gore Palesa o ne o tla o be motho gore nna ke a phela ke tla ba right a ragane yes boloi bo gona mara mo gongwe a re a swanela go fa baloi maatla mathata a lena a boloi ke re ke tla le thuša lena plan ya lena ya bophelo e reng motho mongwe le mongwe o na le di-wish tša gago ee le nna le ge ke palela ke sena selo mara go na le tše ke di wishang mo bophelong ba ka gore nka bona ke di fitlheletse ee wa ikwešiša so o ka se no phela Palesa wa no re no ke tlogetše sekolo o tlogela sekolo wa kae o dirang gae ge bana ba ile sekolong ke ntho ke phelago ke mmotša yona every day re a kwešiša gore bana ba ne go palelwa nkwešiša mama and-e re a kwešiša gore bana ba ne go feila fela re swantse re nyakišiše go bao e le go gore ba kgona gore ba ngwale gore feile ye e tlile jwang and then ge e le gore ba kgona gore botša rena feile e tlile ka mokgwa wa mokuto re boela morago ra ya go rectifya di-mistake tša rena and a se phoso gore motho ga a feitše a rectify di-mistake tša gage so Palesa go ne o dula so o tlo dule gae o lebelele bana ba ye sekolong o ba emele ba boa sware founu o lebelele no Palesa a se yona re a e lwela Palesa o hloka thušo ya eng ke gona mo ke tsebe gore ke go thuša jwang o swantse gore o bolele seo le gobane wa se hloka mo bophelong ba gago nyaka o bona wene go diregileng mo bophelong ba gago ke se swantse gore wa kere o se bolele wene wa te tseba mo bophelong ba gago o nyaka go bona o tsweletše kang o bo o nyaka go ba eng mo bophelong doctor pilot lawyer bo o nyaka go bang lawyer bo o nyaka go ba lawyer o ka palelwa go tetebeletše alright o feitše subject tše kae Palesa mara o serious sha bolela le nna tse three gore ka mokgwa ke na leng stress o feitšeng e leng math science History. ya le geography ya le life science alright dilo tše tharo subject tšeo di ya go palela a kere Palesa ge di-subject di go palela re swanetse re go thuše ka go go nyakela batho ba ba ka go rutago di-subject tše di go palelang o ka se tlogele sekolo because wena bo ya o attenda o feile ana o ile wa tia magato a gore wena o ye go nyaka motho o e leng gore a ka go dulela fase a go ruta di-subject tše di go palelang na go na le dilo tše dingwe mo bophelong Palesane le ge o ka ba le monna a ka se kgone gore a go thuše ntle le gore wena o di thuše go tswa ka gare ga seemo se o leng ka gare ga sone ke le monna ke le so nka se kgone gore everyday ke re mosadi tšea buka o bale nka se kgone ntwe ge o le mosadi ke bona gore mosadi a ka wa bala ke le monna ke bua ke lapile ke tswa mmerekong ge mosadi a bala ke tla tšea dizwana ka hlatswa ka apea ge e le gore re ne le bana ke tla hlapiša bana ge e le gore re ne le bana maybe ba nyaka gore no bana ba le ba thušiwe ka di-homework ke tla tšea bana ka le bona ko kamereng ra thuša bana ka di-homework but ge o le mosadi ge ke bua o dutše and then o nyaka go phasa mara ga o bale o phasa bua gone bophelo bo bongwe Palesa motho o kgona go tšea feile o kare a se selo so rena
moreleng Palesa re be re faila and re tšea faile o ka ra se selo re no e tšea o ka re ke ntho e right ko re sa kgone go tšea report ya pass le ya faile o di lebelele so o bone gore gabotse report ya go befa ke efe e botse ke efe dilo tšeo re thomile o di lemoga re šetse re godile santse re thomele re kitimišane le dikolo ba ene Palesa le go ka dira matric ka gago wa o phasa go no mo o tlo ngwalang gore o phasitše o le o mogolo o nkwešiša ene bophelo Palesa motho wa boloela ka boyena gore lo tša gage di loke a go ne nto e tlo tlang easy so ka mokgo maybe o naganang ka gona ene ke nyaka go lemoša batho se sengwe go ne mo go tsenang go rapela go ne mo go tsenang taelo o ka se re ke tla rapela lo tša ka di tla loka o no dula gae wena go tsoga furugo o dutse gae letšatši la subela o dutse gae aowa Palesa o tlo feleletša o gapeletšega gore bjale mo ke santse ke ratane le batho ba go bereka tene batho ba e leng gore like mo msagareng go monyaka wa mokgwetše tene o sa le ngwana bjale o thomile go ba motswadi we cause go o tlogela sekolo o dula mo gae o thoma go ba motswadi ekwešiša o thoma go ba motswadi so nna mathata go swana le a gago Palesa ke a tseba because ke tsene sekolo le batho ba bagolo mo e leng gore be re šetse re no thoma go bontšhana maele a bophelo ke ra bontšhana motho le fana motho wa 40 years a go botša gore mona bona tsena sekolo wena sa lo monnyane mara o nyake sekolo ene re ne kwešišo ya gore Palesa re le batho ba lefase le ka moka ba nyaka matric mara ba bang o ka ba palla mara go na le di-skills di-college di gona go na le di-skills dira se sengwe monna go no dula gae so ao gape le papa go tlo lapa papa ge o tlo lapa o tlo support-a ngwana go fitlhelela mo e leng gore wa lapa ene ka molao ga botse motho o swanetse a support-e ngwana ga a re 21 years ngwana a napa a thome ba lae mmerekong a thomo support-a lapa la re kgone go bonana le bana ba bannyane ba ba šetšeng ka re ka se go support go fitlhelela gore 45 years 50 years papa ke kgopela boroto ao tlo fetša re le bo papa ba babedi ka mose mantšho ka phela go ka mmotša gore o gape wa gola o ne mengwaga me kae gone jale 19 o na le 19 o tsebe gore Palesa mona wena o seemong sa gore o ka se tlo wa botša bana ba gago wa re no sekolo be se gona ka nako ela yaka cause ngwana o tlo go botšiša bana ba matšetši a ba botšiša o tlo go botšiša potšong wa re o ile wa re go feila wa riang o tlo mo araba wa re ye Palesa ke tlo maraba ka reng ge ngwana gago a ka re wena mama o ile wa re go feila wa dirang ka nna wa nna mara ko maraba ka reng ke no rela re mare wa bona re ka ilokiša nto e gone jwane o sure o tla boela sekolong dumela ke ko ntshepiše se sengwe o tla boela sekolong o boela ne before June gona ko tsenang gona alright ke tlo kgopela gore ge e le gore ke nnete o boela sekolong ke kgopela di-number tša bomme mo mathišara e leng gore a go ruta ko ke nyaka go bolela le bona ke kwe gore Palesa ga botse gore a feile o feitšiwa then ge re ka kgona go kwešiša gore wena o feitše because a o attended class o feitše because mo gongwe subject tše di go bela boima
ba kgone go go nyakela gore ga botse wena o ka loka kae because a ke believe gore wa pallwa ke bona gore a o ne nakwa dibuka go pallwa gona a ke dumele gore wa pallwa ka moka ga bona a bona nako kore ke a tepušana go tla jwang le yena o monnyane no go tloloka mama tsa dilo tse dingwe mo bophelong di noa ka gore o phela le bomang ba go fa maela mohutamang wa bona bophelo ne mama se papadi ge wena o šala o kgona go lla aging ye o le mmo go yona a se papadi ene ge o nyaka go bona gore bophelo bo boima o ko go lla motho a berekang a re bophelo bo boima mara motho wa mmona gore wa bereka so wena o dutse mmo gae o sa berekeng o sa eng sekolong mara o le thaka sekolo o emetseng so ngwana o hloka gore dule le yena fase re mo fe maele ge e le gore ka kua wa pallwa a ye go dira di-skills a dire something ye e leng gore wa e kgona and then ngwana a kgone go tseba nto e leng gore go sasa ge ba re kae ba hira re nna nka tephediša ka certificate sa gore mara go no dula so ngwana a tla fetse ngwaga ka moka a dutse sa dire selo a ke emillion ya mpaba ene mojolo a o tšee palesa a tswa o beetse kua thoko ya nke a lebelelane le bophelo ba gage ka gore mojolo a ke re jwale o tla go fa bonus ya lesea o tlo lefa mola mama go šule go le o ne le mathata re nyako mo thuše le wena re nyako go thuša mara re ka kry-a go ne bonus nngwe gape ya gore no lesea šhiliwe le etle ke bothata so ke nagana gore e kwagetše maobane ke tla loga leano la gore ge ba ya go bereka metsi ya Bakersford motse wa mama o thušege mama le yena ka bo yena a thušege le yena tšatši le lengwe a re ga a dutse ka lapeng la gage a tekry a thabile le bana ba gage tše di motlaišang ka gare ga motsola di loke palesa ke tla le ka go gahlana le mme o mongwe o na le sekolo o na le college ke tla bona gore ke dira bjang palesa re tla bona gore go nyakiša space kae go dula mo gae gona a re go nyake mo gae ya so go ne mme o mongwe ke be ke bolela le yena maloba o na le college mme gongwe a ka feleletša e le gore no o thuša bana ba go swana le bopalesa so ya ngwana o santse a ye sekolong ya and then ge e le gore go a kgonega a boele sekolong straight aye a ye go attenda tsene grade 10 11 12 a fetse ke ile ngwago e mpaletse kore ke ile go bolela nae mo e le go bane be re sa tlhole bjale re boledišana nna le yena re kwatelane ka baka la yona so ke lebogile kudu maga gešo ke tlo leka ka mogore ka kgonang gore lapa le la gešo le thušege le be gabotse go sasa ke gona ka gae batho ba ntlhokile matšatšinyana ke be ke sa swere ke mabaka maga gešo a selapa boale ke feditše ka ona mabaka ao a selapa le ka tla go sasa le tla nkgwetša maga gešo le tle le kgoneng go kgwetša thušo ke leboga thata maubane batheeletše ba motse community radio station re a leboga ka dikgokaganyong tša leago re a leboga ka nnete